ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. аз ҳамаи шумо мидардорам ки видео моро тамошо мекунед. влоги имрӯзаи мо дӯстони азиз, салени огурси барои зимистон омода мекунем. сараввал дӯстони азиз, ман огурсиро 12 соат ба об тар карда мондам. баъд анакнун баъди 12 соат тайёр мекунем дӯстони азиз. ба мо огурси, укроп, болгарский перец, чеснок, намак, лавровый лист, камтар бошад наход дар кор аст. сараввал мо укропро ба даруни бонка мемонем, баъд чеснокро мемонем дӯстони азиз, баъд болгарский перецро мемонем. анакнун дӯстони азиз, бодарингҳоро ба даруни бонка мемонем. анакнун дӯстони азиз, камтар нахудро ба ду бонка меандозем. баъд лавлави рист, анаку оби ҷӯшомада шударо ба даруни бонка мерезем дӯстони азиз. дар муддати 30 дақиқа бонкаро маҳкам карда мемонем дӯстони азиз. меистад. анакнун дӯстони азиз, 30 дақиқа гузашт. мо оби бонкаҳоро мегирем ба даруни каструл. шумо метавонед дӯстони азиз 2 маротиба обашро иваз кунед, метавонед 3 маротиба иваз кунед. анакнун лавровий ристро мемонем. анакнун дӯстони азиз, ба даруни об 2 қошуқи калон намак медозем ва чорни перецро ҳамроҳ мекунем. дар дохили ҳамин каструл обро бо як бори дигар меҷӯшонем дӯстони азиз. анакун обро ҷӯшонидем дӯстони азиз. ба даруни бонка 1 қошуқчаги шакар андохтем ва 1 қошуқи калон уксус медозем дӯстони азиз.
اکنون دوستان عزیز آب را به درون بانک میریزیم. آب جوشیده شده را و سرپوش بانک را سخت محکم کرده میمانیم. دوستان عزیز در مهلت یک شبانه روز بالایش را با سچاق پوشانیده میمانیم. دوستان عزیز